O ministro da Agricultura sérbio, Veselinović, visita uma fábrica de instrumentos agrícolas. No decurso dos últimos meses, esse estabelecimento desenvolveu um extraordinário aumento de produção. Nestas semanas, toda a Sérbia encontra-se sob o sinal das colheitas. Partes das formações de voluntários sérvios colaboram nas colheitas. In Anlehnung an den deutschen Arbeitsdienst wurde in Serbien der serbische Aufbaudienst eingeführt. Jeder junge Serbe ist dienstpflichtig, sobald er 18 Jahre alt geworden ist. Durch den Bau von Entwässerungsgräben wird Ödland für landwirtschaftliche Nutzung erschlossen.